Kaze namwiriwe bakunzi b'Amateka TV tubahaye ikaze mu makuru yaranze icyumweru kuri mikro muri studio z'Amateka TV ni Daudi. Arashize byibuze amayinga abiri cyangwa ibyumweru bibiri imirwano isa naho isubitse kaba yongeye kubura mu gicamunsi cy'uyu munsi muri Minembwe mu nkengero za Minembwe mu gace ka Gahwera, ubwo inyeshamba za Maimai zongeye gutera abaturage batuye muri ako gace ka Gahwera zikanyaga inka, imibare ikaba itarabasha kumenyekana ndetse n'abantu bashobora kuba baguye mu bitero cyangwa bakomerekeye muri icyo gitero. Umuntu umwe byibuze niwe bashe gupfa muri iri yinga, umunyamurenge wishwe ariko urupfu yapfuye rukaba rutarabasha kuba rwasobanuka neza. Inka 34 nizo zari zanyazwe muri iri yinga hagati. Hari hashize amayinga abiri cyangwa ibyumweru bibiri muri gakondo y'umurenge hasa n'ahatuje. Uyu munsi rero ibitero bikaba byongeye gusubukura, ubwo Gahwera yatewe abaturage basa n'abatunguwe ubwo bari bagiye gusenga cyangwa guterana bisanzwe amateraniro ya Niyinga kuko bisanzwe bikorwa mu bihugu byinshi cyangwa abarokore basanzwe babigenza. Biravuga ko byibuze umunyamurenge umwe ari we wishwe, urupfu rutabasha gusobanuka, abenshi bagenda bivugaho byinshi bitandukanye. Mu mujyi wa Uvira ahitwa muri Sange harashwe abantu 14 barapfa, abandi 9 barakomereka, bakaba bararashwe n'umusirikare wa FARDC. Bivugwa ko uwo musirikare yari yasinze ubwo yahuye n'umuturage umusore usanzwe, hanyuma agerageza kumwambura telefone cyangwa kumwaka telefone. Uwo muturage arwana afata telefone ye, uwo musirikare rero aza kumurasa, bisa naho yakoresheje imbaraga amurashe. Rero abaturage baza guhurura, babahuruye rero wa musirikare, nibwo amakuru avugwa no ko umusirikare yasaba abaturage bari bahuruye 14 bakaba barapfuye, 9 rikaba ryarakomeretse. Mu baturage bafatiwe Uvira b'abanyamurenge ku minsi 28 y'ukwezi kwa karindwi, ubwo bafashwe n'igisirikare cya FARDC yakoreshejwe ivangura, hakaba harafashwe abanyamurenge babakura mu yandi moko, ndetse akaza gukugwamo abasore 17. Muri abo 17 bafunguye 14 cyangwa barekuwe 14, abandi 3 baracyafunze mu gihe bavuga ko bakirimo bakorera iperereza cyangwa bababaza ibibazo bitandukanye. Dr Denis Mukwege waruzwi nk'umugabo w'inyangamugayo mu buzima butandukanye, ndetse pasiteri wa CEPAC ikorera mu duce twinshi cyane cyane turere twana iwacu Murenge, muri Riyinga yagaragayeho imvugo zivanguramoko, imvugo zihamagarira abaturage kwanga no kuzinukwa abo mu bwoko bw'abatutsi, bavuga ko ari bo ba nyirabayazane mu ntambara z'ubwicanyi zibera muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa Kivu zombi. Ku minsi 27 y'ukwezi kwa karindwi umwaka 2020 nibwo abaturage bongeye kuza gutura muri Kamombo, bamwe bagaruka bava mu duce dutandukanye bari barahungiyemo. Abaturage rero bakaba abagarutse bashishikariza abagenzi babo bakiri mu turere dutandukanye cyangwa uduce dutandukanye gutaha ndetse no kuja kubaka Kamombo. Inka zisaga 34 biravugwa ko byibuze arizo zanyazwe, 30 zanyazwe ku minsi 28 y'ukwezi kwa karindwi umwaka 2020 ahitwa muri Kabembwe ni mu nkengero za Bubembe cyangwa mu gace ka Bubembe. 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2020 banyaze 4, ubwo izo nyeshamba z'inkozi z'ibibi za Maimai zongeye guca hafi y'abaturage zirongera zinyaga izindi nka. Bikaba bishirwa mu majwi ko Bubembe igihe icyo cyose ishobora kuba yagabwaho ibigitero cy'izo nyeshamba. Bubembe tubibuse ko n'agace kari kasigaye katigeze kabangamirwa n'ibitero ku bitandukanye cyane cyane utundi turere dutuyemo abanyamurenge, aho twose twasenywe, hasigaye agace byibuze gato gusa Kaminembwe hagati muri centre. Iyo abaturage b'impunzi ziva mu turere dutandukanye biganjemo